Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sang puya. Kolkata US Consul General Melinda Pevikichu Nimin Khan Governor Haribabu Kamba Batia Chenna Aizawl Bhavana lengin anin kom. Mizoram atawmai Polian pathum te chuan Myanmar le Bangladesh atanga ronral tlan te sinchia thadle ni se anti. Union Rural Development Minister Giriraj Singh chuan Nimin Khan Sangathan se Samriddhi campaign hong National Mission for Clean Ganga chuan project pariat cheng webel zanga somthum pariat hu apum Kolkata US Consul General Melinda Pevikichu Nimin Khan Governor Haribabu Kamba Batia Chenna Aizawl Bhavana lengin anin kom Governor chuan Consul General le anau te chu Mizoram aron to wangin lom thua shila Consul General Melinda Pevikichu Mizoram asum dona konga thona om thei dawn le dono Governor ri azota Governor chuan horticulture noya maule Dragon fruit chin ni dante risana lam kong sang le tui tha changna manga kolpatha siam chona konga malak na tere kong danga Mizoram in malak mek dan le athen chin te US palai hi shila sarkar lai puin Mizoram ma sona rural tham tak rail kong siam le national highway ti len na tho mek thu te po governor hian US palai hi shila Myanmar nena in kalpona tur kong pui lian KMMTTP lai mek a pui tin harde puin rail kong le national highway siam na te ero tho zo tho en dona chuti huna chuan kong tem renga ma sona lian tham tak om dona Mizoram mel mang dang lamanga sum dona konga po ti tu le tho tur tam jok om nge don ti US palai hi lo shilani US Consul General hian nimin ve khan Chief Minister Puzoram thanga chu Chennai na komin eile bar zirnele environment lama Mizoram din muntele Mizoram ma thlir te soipuya thenamram Myanmar le India ina chinete po soidunim khochaka tanga ru the thil ron lutin khotlang nun angong dante an soidun bok ani P Melinda Pevikichu Mars kha a B20 meeting Mizoram in athen chungchang po soipuin ramsum le pai ti masona tur theina Mizoram in thatak anei chu lom omati thua soya Entrepreneurship lama thalai te masona chungchang te po soipui ani US Consul General hian Chief Minister Mizo hian Health Minister le Chief Secretary te ashan ve na mule bok ani Maro Autonomous District Council MADC Noe Village Council in thada Nimin Khan boina le harsanalen omlovin borok monam tak noya mi puin vote an thaka vote hi jingda saritanga tlai dalna thleng thak tur rom hanani a vote thak jom hano polling station paret omin vote hi thak chom tirani vote hi pompuya atla thalen ya shetani a khothen khat bek po thelo anoma wangin vote tak dan kim chang hi hriat thei alani lova MADC noya VC thana hian VC somko pakon ani Mizoram atawmai Polian pathum da chuan Myanmar le Bangladesh atanga ronral tlan de sinchia thadle ni se anti Central Way me MTP General Headquarters le Central YLA te chunimin Khan Way me Sub Headquarters lungle Conference Hall in kom hovin Myanmar le Bangladesh atanga ronral tlan te an huam chung thawa sinchia thadle hian rela sinchena fel taksiamin in shetir ton ni se anti a ral tlan te chu Mizoram anom chungin anom na khole tuite du danin omse tha anti a mundanga anin son dona ni chuan anom na NGO shuai tu te shet puin anin son turani anti Tongmai pol pathum te chu Mizoram in kalpona kong te thatok lo len ti a thenzo le lungne in kar le serchip le tuipa in kar kong chelu tuk chu arang theng bara siam that ni se lungle tlak lam bypass road po ti hlotin thuai ani theina sarkar in mala se anti a uri ho do chungchanga po thei top chua malak lan ni se anti in company nei thina te in somtanin in polai ton thin ni se special item nei torin som thin ni se tu ta tang chuan mason zelin tho na than ni zel ni se anti bok Tongmai pol te in kom ho nine Central Way me tangin mi somthum MTP General Headquarters tangin mi pariat Central Way le tangin mi som progle Way me Sub Headquarters lung le tangin mi som plin tela in kom ho ni Central Way me President Pul Ngetan akai shuai ani Damdoina chena thleng thut theila ka invent dan Nimin Khan Directorate of Health and Medical Education Auditorium Minekwa Zirhawani Health and Family Welfare Department Geohazards International GHI le Geohazard Society GHS Tatang Hobo Sai Ni Chung Otur Zirhaw na hi Health and Family Welfare Department Principal Director Dr. PC Ramlena na honga damdoina chena thleng pal thei pumpel tura in 0.mo zia soin chena lo thleng theila ka lo in vena thei top cho chumitin mo phun ani ati Zirhaw na hian GHI mithiam ten Mizoram puma damdo in samni parita tanga kalkhom ten zirtira damdo in le damlo en kolna mun ten ngong ani thei sang te damdo in sak mang le in rel konga shetur poimo te chena lo thleng theila ka lo in bo sei dan le ro mana siam dan te cherup na lo thlen thula hospital mun la bongro man tangkai thiam dan te soi ho ani
Champhai Not BL to MLA Dr. Zat Arthiam Sanga Health and Family Welfare Board Vice Chairman Chuan Champhai Hospital ti changkru nan cheng vaibel cha som pali le noi som nga da ani a critical care block bo sai thuai tumani ati he thui Champhai Not MNF party campaign honna soin Dr. Zat Arthiam Sanga chuan tun thani somni paruka Champhai District Hospital RT-PCR khole damlo na zual man mod da ka enkol na tur Trauma Center chu Health Minister Dr. Aral Thanglen na hongdo na ti a District Hospital Kenga Nursing School chu kumina class treatment tumani a Mizoram Commission mulak na in public exam machon turetan coaching center Champhai adin thuai tumani a changput field ta zane in khel thina turin floodlight da thuai turin mala kani a Champhai ven khanga primary school patnia car parking lot siam na bultan thuai tumani atibok Lai Autonomous District Council LADC Executive Secretary Puis Lalot Kiman chia chungchanga mo phurtu officer te nimin khan komin kumsang ni somni pathum chunga LADC chia amu dan te clear hovin kumthara chia tamjok moni theina na malang dan turte an soi ho Puis Lalot Kiman chon kumsang ni somni pathum chunga chia mu theiza tura be se ai tam moni chu Taxation Department thokte thorim na le impeng wangan i rualin LADC thoktu zongjong ten thona thatak an ne wangan i athilomom takani ati a kumthara the top chuwa tran anla khole chuan target an tlangmai ba ka an khum le nge be se thu soi ani LADC taxation officer puthan den as a thangin kumsang somni pathum chunga LADC sarkar department sang te chia mudan report pe in soi fi angai te soi fi a kumthar chani somni pathum somni pali chunga LADC department sang te chia mu tur za ta be se project in sema LADC Finance Secretary Pubi Lalming Mo na point target pack ani dan ne mason thei dan kong sang te asoi bok ani All India Radio Prime Minister Narendra Modi program Man Ki Baat chuan voizana mela moton ta a Man Ki Baat hi okso bani thum sani sompli khan bu tranani tuna bril tha hian voizana ti chualun don ta a hemi pol hian Man Ki Baat program kal to Prime Minister Modi tu sethen khat chin che thlak te longai thang u in thlak danglam na hi khorel dan ani thule ma sona tha thlen na na poimo takani a tha zong in thlak na hian khovel thara siam thei ani March samni paruk sani sompaseri a Man Ki Baat program a Prime Minister Modi chuan India mete thinunga in thlak duna alen thu soya kumruk kalta a Prime Minister Modi tu soi hi voin thlingin adik zia alanga rampum mi puite thinunga fuina thu ala soireng ani आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तब कौन हिंदुस्तानी ऐसा होगा जो भारत को बदलना नहीं चाहता होगा कौन हिंदुस्तानी होगा जो देश में बदलाव के लिए हिस्सेदार बनना नहीं चाहता हो 125 करोड़ देशवासियों की यह बदलाव की चाह यह बदलाव का प्रयास यही तो है जो नए भारत न्यू इंडिया इसकी मजबूत नींव डालेगा न्यू इंडिया न तो कोई सरकारी कार्यक्रम है न ही किसी राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो है और न ही यह कोई प्रोजेक्ट है न्यू इंडिया 125 करोड़ देशवासियों का आह्वान है Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tangapuan ani Union Rural Development Minister Giriraj Singh chuan Nimin Khan Sangathan se Samriddhi campaign hong hebe puithak manghian thingtlang kil khora meichia te self help group a teltirin mirthei jok te dom kan tumani dona Union Minister chuan he campaign he meichia vaibel che som chuang SAG tel tumani ati puchinga chuan kumsani som palia self help group a meichia omzat vaibel che nila point pathum panga ni thin chu tuna chuan vaibel che ko an tingta chu lom omati thu soya SHG tel meichia te chuan kumkhata cheng noi khatal an lalu theina sarkar chuan mala ti soin he bakain meichia te chu bu tun tamzok thar chuak turin asom ani National Mission for Clean Ganga NMCG chuan project pariat cheng vaibel che zanga somthum pariat hu pom NMCG Director General G Ashok Kumar hova Executive Committee thukhom chuan heng project te hi zir chengin apoma project pali hi Shamli districta mantur cheng vaibel che zali pasari manatur hindon lui nena ti faina turani a project dang hi Ganga lui fin tu lui sang sanga bol ho ti faina tur ani Chanchinthar certi topnan atlang pui Kolkata US Consul General Melinda Peviki Nimin Khan Governor Hari Babu Kambati Chenna Aizawl Bhavana Lengin anin kom Mizoram tlongai Poland pathum te chuan Myanmar le Bangladesh atang ron ral kan te chin che thatle ni se anti Union Rural Development Minister Giriraj Singh chuan Nimin Khan Sangathan se Samriddhi campaign hong National Mission for Clean Ganga chuan project pariat cheng vaibel che zanga somthum pariat hu pom
chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani